The Chin Post in Nankut kanin tlai chan na kumthong ni kuleli Tangkhawng ni som thum Zaanlei Thawngchim na kan thok chan changlai marat pambol kasim Chin ram palewa peng dai mun ram huam khwa SSC World Cup ni van longin bom an thak ronga twal chungmi pasari annun nak aliam I injei musat an rok tia twal chungmi nani an chim ni January ni kuleni kwa Zaanlei sumilam pakhat shonga SSC World Cup ni huam khwa bom voi thum an thak tia thei ase Zaanlei sumilam pakhat shonga SSC World Cup ni bom an thak thongni kulde thum December ni hlei kwa liaw songa bom an rak thak sangi SSC World Cup ni bom an rak thak ruanga khwami cheu khachora sharin an sami akir changmi song an tia twal chungmi pakhat ni khetip media achim Huam khwa SSC World Cup ni bom thak na ka nun nak aliam mi twal chungmi na konglam chu thlai nak an twa chu ama aliaw ase I mi zeida an seti ngal kho asri lo Chin ram kholipi ha kha kholun sanga SSC World Cup le Chin shiam tlai phun ha chu ni Zaanlei ani kap tia twal chungmi na sanin thei ase ni January ni kulani kwa Zaanlei sumilam pahni in pathum kara SSC World Cup pol chu dorhlun sang in kholun leya antum I Chin shiam tlai phuni an ka na kholun lei atum mi SSC World Cup pol chu an tam ngai ani ka na khi khochung ase kauna in twal chungmi a hliami an show lo tia twal chungmi pakhat ni the Chin Post a achim Nizan kholun sang kada na ka kapnin athi mila a hliami an lo tia thei ase India ram Mizoram chung Zawri Unification Organization ZORO phuni India chawza pi ni ramri zalong te in kalkho nak Free Movement Regime show I India Myanmar ramri kham atim na kong hepe tlain dulo nak an lang ter I ni January ni kolani kwa ni a India Home Minister Amit Shah manthak an khang ZORO phuni chun India chawza pi ni India Myanmar ramri zalong te in lu chwa kho nak FMR non atim mi chu kan chawhlang lawi mizo phun che nak chen check adu ruanga ase tia ramri non an chawhlan lo nak an chim India chawza pi ni atim mi FMR non le India Myanmar ramri khamding konga abepi in twan vo ngai ase tia ro mi India Home Minister Amit Shah manthak chu Aizol khopi mizo zirlai pol MZP hall ponga ZORO phuni an khang India ram Mizoram ram kola aliam sia thongni kolle thum kum khat chungi ri thai si phur ruanga Mizoram palek ni tlai mi laka Myanmar mi som nga leng ani telve tia thei ase Mizoram palek ni aliam sia kum thongni kolle thum chunga ri thai si phun tampi rupees noizali noisom kwa sing ni le thong som li le thong ni le zathum le som kwa le fanga man an tlai I ri thai si phur tu minung zathum som riat le panga tlai mi laka Myanmar mi som nga le panga ani tel tia nol ngei tu hnani an chim atu ban tukin Myanmar mi na sanin ri thai si tlai leng mang ase ton ruanga Mizorama ral zamin ador mi na cha don khan tu ase pina Myanmar le mi min achiater aliam chia thongni kolle thum kum chunga Mizoram palek ni heroin bing rang Kezi som ruk le pariat leng methamphetamine kezi sa som nga le pali leng crystal meth kezi som li le pakwa leng cannabis kezi za le hlei ni leng pseudoephedrine kezi zahni le pasha leng opium kezi li le cheu leng le codeine lang za le lang hlei ni antlei aliam chia kum thong ni kol le thum chunga Mizoram chunga ri thai si tong ruanga pa som ruk le pali le nu hleili an sa tia minung som sari le paruk an thi sagar ram chen kale mi ni tlak chaka mi myong thla khot chunga ni January ni kol ni kwa jan similan pasari le cheu shonga Kalemi SSC World Cup ni siam ngan 120 an ka I chin mi kumtling lo ngak chia pahni hliam an pu tia twal chungmi hnani an chim kumtling lo ngak chia pahni hliam apu mi laka kumhni ngak chia
nuk ding lau salai aron biak nun sang chu anara hliam apui nuk din song a har ngai tia tor chungmi hnani an chim hliam ma apu mi dang mai van nun kim kum hlei thum chu alowa hliam fak tuk lau apu ve tia hliam tor mi pahni apu ve I hliam tor mi pahni chu unaw an si tia thei ase Samram kul Thanglei hu pang peng Special Region 6 khwa min ha chu PNLA le Tangkhawng phu PDF dau ding in SSC ku tang pi tu sit PNO PNA ni Shyam nam an pek na tia thei ase PNA chu ong kham thi ni ashwai na I paang mizapi na himnak cha khokom di la khwa mi na chu Shyam nam kan pek na tia January ni kulani kwa a PNA ni anlang ter shi sheng peng ka dau na khepe tlain PNL aule Tangkhawng phu ni mizapi le phungki na chu an chol doi di na ti in PNA ni swal an pu na I SSC wal ka phe ibom in twal chungmi na chu chan chwa ani tim kong anlang ter aluan chia January ni kulani khatliawa hu pung peng sampu khwa PNL era kap mocho panga chu SSC wal kap le an kutang pi tu sit PNA ni an rakhami kap ni in ka dau na ka chwa nuwa shi sheng khopi tiang ka dau na ka chwak I PNL au ni Tangkhawng PNL au le Tangkhawng phu ni shi sheng khopi chu an lak tia thei ase Federal Democracy rampi kan ser kho longa Myanmar ram boinak velte hi adai lai I ram khel boinak chu ram khel lamin aphi kan kol lai tia Restoration Council of Sian State RCSS ni anthan Sian ram ser siam thana council meeting chu January ni kulani riat in kulle January ni kulani ruk in kulle riat tang RCSS headquarter a antwa nuwa atu ban tukin thannak antwa meeting a chun Myanmar ram khel boinak kadau nak remde nak le adang dang rian kong kaw song RCSS ni fak pin che shwai nak an ngei Myanmar ram boinak kong hi ASEAN ni fak pi in tlang tlak ding song RCSS ni nol nak an twa thong ni kul lekhat February thla thokin SSC ni nol ngai nak an lak nuin SSC to amiram pum pi remde che ro anaka NCA min sen athu mi chep khat syam tlai phu chu an kai du ti lo na in RCSS chu rem de che ro anak angai che ro anaka akai mi an sim RCSS chu alwan che thong ni kul le thum November ni kul le ni ko a SSA he ka de natlak nak an rak ngai pina RCSS mun rama ri thai si dau le online in mi hlen nak rian dau pina minung chok sor nak zong dau ding in RCSS ni lungtin nak angai kong ni jan January ni kol le ni ko an than Yakhan ramkol mim pia peng khamaya 380 SSC World Cup sakhan chu AA ni anlak nu in khamaya 379 sakhan zong lak dingin annam chu ama tia chaklei Tangkhawng phu thum ni an than January ni kolani riata AA ni mim pia peng khamaya 380 SSC World Cup sakhan chu an ka I anlak nu in apong mi khamaya 379 sakhan zong lak dingin an ka Nizan January ni kolani kwa Zaanlei Similam pani in Similam pali kara SSC World Cup ni mim pia khwa pia bom an thak tia an lang ter Yakhan ram ko me u mim pia cheu do yete chong le yambe penga AA le SSC World Cup pol chu January ni kolani kwa anika pi buti chong saidin leipong zonga ka dauna ka chwak tia thei asim SSC World Cup ni twal chungmin ha chu shamin aka na I January ni kulani kwazan similam pariat a Yakhan ramkul chong au khopia thel azwar mi twal chungmi pani song SSC World Cup ni antlai na tia thei asim Karan ramkul ko karai penga SSC helicopter pakhat KNLA le PDF ni antlak mi Brigadier General Amin Nong Major Pathum le Captain pakhat an thi I World Cup pakhat hliam ma apu tia KNU Central ni an than Nizan January ni kulani kwa Zaanlei KNLA le PDF ni SSC World Cup helicopter Eurocopter 365 pakhat so an thlak I van long an thlak liao mi chol song social media an lang ter helicopter in ko karai peng mia oji khopi tingkan ni nong shambun khama ya 356 battalion
ra kap thleng dingin molameng ya cha kha sakhanin akalmi ase tia thei ase SSC World Cup ni shamin nol ngai nak anlak ni thongni kul le khal February ni khat in ni hin January ni somthum thongni kul le li tianga Myanmar ram hun ki pumtwal chung sham tlai phoka da unakin SSC World Cup ral tuknak van long le helicopter pasari an thak kho chang ta chung mi sham tlai phu ni an thak mi SSC World Cup van long pasari chunga panga chu tha te in feter kho asena in Pani tu chu feter na ka umlo ta chung sham tlai phu ka nakin atlami SSC World Cup van long panga chu man thak le video toy te he feter in Tual chung sham tlai phu ni phungning ten an lang ter na in van long pani chu SSC World Cup puk mi hmunram chunga atak cha tual chung sham tlai phu ni feter nak an tua khawlo SSC World Cup puk mi hmunram chunga atlami SSC World Cup van long pani chu thongni kul le thum February ni thum ni CPL copy ka da unaka PDF le pa ka pha changtri phu ni an rakka e atlami helicopter asitia NUG Ministry of Defense ni an feter mi le thongni kul le thum zone ni som thung juatit copy ponga KNPLF le current ni sham tlai phu ni kan thak tia an feter mi KAW phunral toknak van long na an se tutan kan Thawngchim nak chuma avian hin kan dong ter ri lai nandi lak chunga kanilom tuk shingshan thai zinga thong pang thar he kani tong chan te na lai